Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Sisebenza ngokuguqula ama-pounds aye kuma-ounces. Mangaki ama-ounces ku-6 pounds? Sino-6 pounds, sizokubhala lokhu. Sifunani? Sifuna ama-ounce. Uma ungazi-ke, kuno-16 wama-ounce kwi-pound lilodwa. Sizobhala la ngenzansi ama-pounds ethu. Sifunani? Ncese ukubhala ama-ounce. Awu-16 ama-ounce kwi-pound elilodwa. Naku ngiyakubhalela 16/1. Bayasusana ama-pounds kusala ba? U-6 times 16 kwenza umqondo lokho. Ubani-ke u-6 u-6 times 16 uzokupha ba? Sobhala ngapha eceleni. Asiqale la enzansi. Sifuna ukwazi ukuthi u-6 times 16 akudingi phela ukuthi uhlezi ugijimela kukhekhelidi wakho lo ungathola nala. Na impendulo yethu u-96. U-6 times 16 u-96. Na impendulo yethu u-96 ounces.